Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ayawene sedulur. Ya, ketemu lagi ketemu maning kambi bakul somai. Nah, bakul somai siki arep sapa sing kepengin belajaran bahasa Inggris dasar. Ya, bahasa Inggris dasar nggo pocah-pocah. Ya, belajar bareng yo kambi bakul somai. Nah, kenalan disit, my introduce myself. Nah, ke bahasa Inggrisnya ala-ala atau versinya versi ngapak ya lur. Ya, kenalan disit, my introduce myself. Jenengku my name is Miss Woyo. Kenalan disit ya, jenengku aranku piye? Aranku Miss Woyo. Nickname panggilane Woyo. Woyo ya, Woyo somai. Nah, lanjut besok ya lur ya, ketemu maning. Selamat ayawene.